Arijana Čulina. Bolje se roditi bez triče nego bez one stvari. Sljedeći korak bio je odlazak u kozmetičarke. Moram priznat da nikad prije u nje nisam bila, ali budući da svaka štraca ima svoju kozmetičarku, bilo bi u redu da ja sebi nabavim jednu, ne? Kad sam napila nad moje lice zaprepašteno dreknuši. Ajme, kako vam je ovako suva koža? Htjela sam se odmah ustat i poslati u K, ali sam umjesto toga samo drsko odvratila. Lipo, tako me mater rodila. A čime se vi mažete? Nastavila mi je dosađivat glupim pitanjima. Htjela sam se odmah ustat, ali sam fina, pa sam umjesto toga samo kratko odbrusila kremama, čim bi drugo mogla. Ajme, kojim? Baby kremama. Nemojte, zgražala se, dok je mene samo prekomjerna finoća sprječavala da se ne ustanem i pošaljem sve u PM. Pa mislim, što te tuke sve sebi dozvoljavaju? Ponašaju se kada su otkrili 8. kontinent. Svi nešto kompliciraju oko tog izgleda. Na tržištu nude na tone krema i kremica, ne znaš ni zašto koja služi. A da stvar bude bolja, još ih zatvore nekom folijom, pa ne možeš ni probati. Zato ja, uvijek kad dođem u dućan po kremu, malo zabodim prst u original. I redovno naiđem na trag prethodno zabodenog prsta. Što hoće reći da mi ideja baš i nije najoriginalnija, ne? Ali kako kod nas probnih uzoraka nema, moraš znati što kupuješ. A te kremetine, pa koštaju kak kvadrat stana. A većina žena njima je samo sredila lice. Ali žena ne bi bila žena da sve ne proba, jel? A žene uvijek vole nove stvari. Nove postole, novi parfem, novog muškarca, novu kremu. I kad vide da je susjeda sebi kupila nešto novo, odmah trče u dućan kupiti to isto, bez obzira da li mu odgovara. A lude žene posuđuju i očale za vid, kašta posuđuju i muške. Jedino što pogrešan muškarac nije štetan za vid, za razliku od pogrešnog očala, ne? A naše žene neće imati za kruh, a za najskuplji parfem postoli smarkan i krem u oči. Jedini je problem što još nisu izmislili kremu koja briše zub vrimena i osigurava vječnu mladost. Ali neka, ja sam već rekla da je za sritan život vjera i nada najvažnija. Pa ako nekome te kremice pomažu, olakšavaju i oljepšavaju surovu stvarnost, pa nekim bude. Nedavno jedna je ekipa išla na sud jer su prodavali kremu za koju su tvrdili, pazite sad ovo, za koju su tvrdili da diže grudi. Pa koja budala bi u to mogla povjerovati? Pa moja dizalica ne bi digla, kamo li tek neka krema? Ali ako netko u nešto hoće vjerovat, pa nikoga ne može spriječiti, ne? I sad su to služile razne kozmetičke tvrtke i sad ih, jel, pa i neka kad mogu. Ja sam znala da meni kozmetičarka neće dati ono što mi je majka priroda uskratila, ali da ću od nje izaći u gorem stanju nego što sam došla, ljudi moji, toga nisam bila svjesna. Sva otečena i crvena kap pomidora skrivala sam putem kući upaljeno lice i gasila ga tonama leda cijelu noć. Za lipotu kažu, treba patit, a bome i platit. I šta više investiraš, to su ti veće šanse da se na jednako već zasićenom tržištu mladih, dugonogih, sisatih ljepotica bolje prodaš. A većina njih su falše. Sve se pune silikonima, kap punjene tuke, isisavaju salo, režu, zatežu, pumpaju, samo da bi se bolje prodale. Pa ću učiniti ja barem minimalan napor, ne? Pa čuj, i moja baba uvijek kad je prodavala kravu, malo bi joj podrezala rogove, ne? Da izgleda mlađe, da se bolje proda. Trgovina je trgovina. Jedino je bitno ko će svoj proizvod kome bolje uvaga.